Ni igongona ria MITHA riria riharirio kanitha-ini wa Gatoreki wa Ng'aru wa kaunti-ini ya Laikipia. Ria munini wa president Rigathi GACHAGUA ekinyitie na kiheri kia atongoria matiganite makiria kuma gicigo giki. Kuona ni ihinda cieko cia uhaguku wa ugitiri icokereirie gicigo-ini giki, GACHAGUA iteka kuruta mukana kuri AICI MAHIU aria magiritanitio na gucokereria gwa tharikiro kuri aikari a kaunti ici iria cihokaga uriithi wa guthamathama. Thigari icio othe nĩciĩtĩte hwaĩ-inĩ ndĩmahe ũhoro katiguo na ndĩmere mimi kwa niaba ya rais niliahidi watu ya Laikipia kwa niaba ya Rais William Ruto ya kwamba wakitupatia nafasi ya uongozi hakuna mtu yeyote ataangaishwa hapa Laikipia. Watu ya Laikipia ni watu wako na bidii, ni watu wanalima viazi, wanalima mahindi, wanalima ngano, wanalima avocado. Ile tu imewatatiza ni kukosa amani. Munini wa president ria wanatugata gicigo-ini giki ari gikiro-ini kia dio oya mweke kuruta ritana kuri maabithaa ugitiri akimoria matigetigere ona kuhuthira mishinga na matharaita maria mahetwo kugitira muingi wa icigo ici. Na kwa ile mwaka nilikaa hapa mbili, hiyo wakora niliwakalia vikali, walikuwa wanalia kama panya. Don't dare government. The government is clear. The government will win this war, because hii majangiri lazima watolewe, wananchi wafanye kazi wakiwa na amani. Maabithaa ugitiri aria maguthairira wira-ini wao no marutirwo mukana wa gutigithio wira, riu GACHAGUA akiuga gutire abithaa wothe wa ugitiri ukuheo mweke wa guthairira wira-ini wake. Yule mtu ataregea kwa kazi hapa Laikipia, hakuna transfer kwenda one way. Any officer of government who comes in between President William Ruto and I and the people of Laikipia alete mchezo hapa katikati, mambo yake haitakuwa mzuri. Gikaro-ini giki ruhonge rwa uramati wa nyamu cia githaka rwa KWS no ruruteirwo ritana ria gutigirira ciiko cia ikari guthagathagio ni nyamu cia githaka na wakinya muthia riu undu uyu ukigiritanio na hathara makiria kuri arimi. Watu ya Laikipia wamekuwa kazi yao ni kulimia ndovu, ati wira wao ni kulimira njogu, atinywe mukarima njogu igoka kugetha. Uteti wa kirima ndunaga kwiyumiria, atongoria matiganite makiyumiria gutetera munini wa president ta mutongoria uria wagiririe gutongoria gitaro kia Mount Kenya. Andu aria magiririe ni kunyitirira deputy president Rigathi wa GACHAGUA na njira nene muno. Ithuĩ tithwe andu aria twagire ni kuga tutiramuona. Sisi ndio tunafaa, tukisikia sauti ingine tofauti ni ithuĩ twagire ni gukumira na mathigi. Ino ni timu waka no mundu uri okuingiria ngoru itu Messi witu ni njoya aria muhuraga mibira ni moyo horo wa Messi witu ni Rigathi wa GACHAGUA ithe tiguo tumunengere mubira aikirio ni irungu na ni ndimuikiria aikirio ni kinyua aikirio ni njini kagiri na gitahi wa macaria tuthonge tuthiite ati atwira haha ni hega tugerere ni tukugerera uguo maundu maya mangi mothe marerwo ithue ni tuwe mutongoria wa Mount Kenya no turirikane uyu niwe muthamaki twi nake, uyu niwe twagirirwo kurora, uyu niwe twagirirwo kuhoera na tumenye uyu niwe Ngai atuheire wa kurora maundu maitu. Hadi Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi.